Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhumadan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Sizlerge erkekterge moynuңarda vacip, mildet ayalдарыңарга adatта erejege jaraşa tamak berүү, kiyim giygizүү" дейт. Şeriatımızda Allah Taala hukuktardı berip, nikede erkek özümdün nikeme kabul aldım degende uşu manini tudurat. Men bardı kajetin zarılçılıkların, özgöçe aytkanda torak jайды, kiyim geçesin, tamak aşın, jana kalın mahrin beremin. Uşu nersenin bardık жоопкерчилигин özümdün nikeme kabul aldım dep aytıp атат. Demek erkeklerдің мойнуна Allah Taala милдеттүү кылып койгон. Ayal algandan keyin bay özüne jaraşa, kembagал özüne jaraşa. Ayalın giyinte turgan, tamak bere turgan özüne jaraşa болуш керек. Baylar misалы карап туруп өзү жакшы кийинип, жакшы тамак жеп, аялына төмөн кылып койсо, зулумдук болуп калат. Ошондуктан шарият абалга жараша буйруп койгон. Кембагал, орточо, бай ким кандай болсо өзүнө жараша аялын ошондой багып караш керек экен.